bwe wadu nara pokelatia asoso so batu ko ga motu ba muthoburke taksola tigna hu ba kheimewe mutro news nilo witazu khodog na borke Bwe wadu na tapoko wade ninya ibodale mutro news ta upa plaro ne thu taksola podone ba otir pharela mutro takso la september kisi khuto khito kisite payatu mosoro la hinesu taso takmo dirpha unu lo huge arawada mutro kore tike yabu phoko ta bataga khalata kera da kenele kenya daglu tatu plati mudo koni dekha khane wi khoti tak sosi weda ne lo khaplo la piyatu mosoro dirpha huge weda la mutro kore tike ya hokwo pu ato kho kenya daglu tatu plati mudo kenele odo mundala kaba dot de tipo kopo kaba dot de la ke talota kle da kaba hine weda tabita bala tipo kopo tirpha ago poko tabataga khalota ketodo piyatu masoro tirpha I koni denela to phe talanya I la september thoda kisi luito kikto kisi tete hakho tenaria sakto tabataga khalota ketawada le KNLA do piyatu abasat blo totini khophe tesikinari tesiyamne sakto tabataga khalota ketodo wada phe buto ko sabu adogru mamu hoko water blo tomagdo phe kisiyato la september kisiyato kikto kisita ni go khonari tesi sakto tabataga khalota keto wada phe tumeta hoko water blo totini khophe ne hakho kinari sakto kenele tikiya pwa papota taro tiki nui pwa do nula khawda piyatu mosoro la ope tumeta la ahata la kitla le talota kle la ga hakutinya talota kle tirpa akho tabatga khalota kerape mamuklo hoko wat blo la kitho topu tabatga khalota kerawada lui blo tabatinya bala piyatu rukpane tiwada khiga tabado wada khiga gene ikoti tak sosi wada ne lo la september to la khe petinya bala tak tabataga khalota ketawada koni de khakhane pole hi wata ka so siweda ne lo teninya I tak so le ko paplara ne te me poela mo ba dogna ta poko ade ba mutaburke w